Iti Masakbayan. Naikari. Uy, talagang ipaspas nagmuti ag trabaho Wen lito, Un gayam. Agawid ak ijay probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak iti probinsya, sigurado asumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumay di anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student. Ngam ti pagsayaatan Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanan impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimit agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, ang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ti kasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makaamukan. Amumeten, no anya ti jakayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip ko latta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Agingga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamat-either ka maglakta di ayan ti bato. Saan na ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anya manin ti pampanunutam. Nagpaiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan na ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no daduma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayaten nakpaingata ni Roman. Iso laang ti makasumbat iti dayta, Estela. Ala, ituloy tan taglaba. Tapno makaawid tan, Estela. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sally. Mas daawak nga minkan ka, Estela. Takay kayat mo nga umay taaglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw, ken nadalos magtidanom. Wan, sana bali ato nadalos ti danong diti karayan. Wala, Idi adda tayo pay laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami idi. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No
Adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rod asaan anak i-break ka. Sally, Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayaten na ka nga tapay, wano saanan. kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Kayat ko amaamuhan no anya tiga po na. Asaan nga agaw-awid iti probinsya. Among ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no ka ano, tasumuratak to. Kaya't kumatiag pa siya ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga dapang panunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, taisursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay na anak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan. Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan na mangkit-kita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatangak amin talakom, ano kayat mo? Manu amin tibayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tato Sebyo? Wen. Masurunak iti dayja atao. Nukat agsabat tinalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare? Saan nyo latan nga italtalag ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil dayjay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tamadi ti ada kagoran ha. Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intimplaan ka iti kape. Adoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Naskan nga ipalpas ko dito Aramida. Ay, awan pa'y panawuntan ngag-date. Trabaho lang tatiaday ti panunot mo. Ala, adaywan nakpailaing. Tapno sa anak amasinga. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon.
Napagsaritaan nyo kanin day tabanag. Saan pa'y, papa? Kayat ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasaunakan ka, maipapan iti day tabanag. Awan pa'y, papa? No kasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigat? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam da ita. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. O sige, agyamanak manen. Takuyugan na nga agpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, ah? Wan nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Ha? Sana balin, Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay, sapay ko mga rod, tamasarakan nyo, ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong ton bigat. Sana bale, tawan sarak tayo ija opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor, Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat ti matungpal. Agyaman na Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak tayo ti trabaho. No mabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, iyan lugar yun. Saan pa lang nga ita? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga no agbabawi ka lang no mapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun, ha? Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray dyan nalakalaang. Diyay kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige, mabisina. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a klas a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man lang.
Kasla naimas daytoy inorder ta. Ala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakita? kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kun kat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabidaan. Anya ti aramidam. Kaya't ko apan ken no ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa iti sidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, nabsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ka ko ma. Ngam nagpuskol la unay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita. Kunamlan, asino day dya babae? Kasla tinong panak itikas dya na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day dya babae. Oh, timakdar ka matan. Dito'y kalaeng. Siya kung ti makisarita iti day babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalaeng. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayan ta ni Roman. Sali. At ito, Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kayo. Roman, di kadwam ang babae. Asino day chay? Sige, inakon. Stella, Sali. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sali. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am-am mo. Rumardan nito. Mabitaan, ipasupot ko dagiti makan. Sayang mat, umunakan ijerwar, sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day dya babae. Tarimordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh. Kasta gayam. Among ka di? Naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo dya babae. Gapo ito day ka. Ad-adda, amain lawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito'y. Okay. Kat mapanta iti mon. Adon ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka.
Anya daytoyan anak kasama. Nga ana, i-relax mo tirik lang. Kani, itay ka pa yung agsangsangi. Agsumlitan ijay probinsya. Sali. Aglugan tan itibas na mapanijay lugar tayo. Saan? Ti aramidam, ag-relax ka lang. Tamang kita at iti mabalinta kapag dagusan. Yak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam sali. Sayang ti kaadata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sali. Ala, agin na natapay. Awan gayam, addainted ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka di taawagat. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tano ita, amang no kadwana pa ilaang tay babae a kadwana amang mangan ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, durot siya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw, Nagpintas kalata, durot siya. nita, mangrugi ka manan ako naksebyaw. Pudno matimbaga ka. Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Ah, sigurado ka? Katuan. Amom ngamin, durot siya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng itaan ti sidsidaak. Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Alangarudan, gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado, durot siya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, durot siya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. Ah. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakok. Wen, mabitlaeng ka de. Di ka agungat. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalaen ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana? Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Amangan no sapsapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbaga nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito. Nangam aguray ka. Anya ka diti gagaram, tay may ka dito'y dagos ko. De Estela kan sali. Addada dito'y syudad. Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribu ka na, Lito. Ne? Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Dak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam na sa dino tayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlayan. Ha? Pangasip sali. Ibagam na sa dino tayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman.
Papa, awan pa ni Roman. Saan pa asim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapay laang ruwar. Bayan tada estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtanlito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babayan nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayan. Jak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho, ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayan. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. No di kat aduda. Kastagayam. Nasingpet day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingpet? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Naskan nga agtungpal kami. Isudagayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamot ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman ije lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kanika. Dagiti awag ko kanika. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Lukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da ka at agos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di na karakupan. Gaputaad-adda masagsaktan. Pakawanan na Estela. Ngam ibagakin ka tipod na. Sikalat na ti ayayatek. Wastan! Nalpasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Diyak mababalaw. No kasta ti inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla diyak kaya tawaswasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko.
Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti iumayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jakla ta mailibak lito. Ay ayataklatan ni Stella. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Stella ti ayan ayat mi. Kat irespetok deta. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta kadilatan? Dakkel ti wutang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kompanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di ta pusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayan na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaang asimangpan? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Diyak kaya tikas nga aramida. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Oray pay. Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man. Naskan akadwanak. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwa na. Nupod no anapan ka ija ayan na ita arabi. Carla. Anya ti amog. Amang ano adamot sa bali, anapanam. Ala. Ingkan iti salid mo. Tainak maten maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no maipapan ka data ti pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kadeh, asaan anagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kadeh? Ammom kadeh anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay? Di mo kadi ammo, nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga imbagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano, Stella? Agsublitan iti lugar tayo? Wan, Sally. Sige, saan na bale? Ta nakapasyar tamutan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally, jak maawatan tiriknak. Anya tirik nam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat kung agawan, iti kaayan ayat na. Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito.
Ammo ni Lito dayta, tag best friend da. Ngamnoan niya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat ta ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung akalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangising asing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't kung akalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung agkalaysa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't kung agkalaysa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Ala, bayam. Takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisina ka. Agyaman na, Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman na. Naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabit lang. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagak to kan ka. No anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat no umanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga erengrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin, agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amom ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo ka ni boss? Wan. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman, ngagkalaysa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di?
Ibaga ken kuana nga agpanunot pay. Ket no nakaikadengen, ibaganan tulat ta kanyak. Apay akasta, Papa. Iha, bay anta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in-order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takas la mariribukan ka. Kaya't nangakalay sa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalay sa kayo nga rodan kani Carla. Jack amo na umanugot ako inusain. Mariribukan ako. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalay sam ti babae, adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakitam ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngayon. Kasta at talaga anak ko. Dumtang tipan nakapasakit. Ngam dumtang tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta ka dito syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka nanak ka. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko nga imbagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. Nukasta? Dayto yan tigundaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yun. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon ak kumamat. Sana balay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. Wen, Papa? Nulakat imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no isuti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa iti anak ko kan ni Roman. Kat isupayan ti agragot iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Walito. Alang arod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ijay lugar tayo. Walito.
Roman, sumurot ka diya talaga ni Carla? Bayam lang ta sumurot. Alang Rod, kastapay. Agkikita tayong tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagananad kayo. Roman, italag ko kan ka ti anak ko. Wen, sir. Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni Papa man? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. When, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. Wen, sir. Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketuen, agayan ayat nga rudda Roman ken Estela. Di agabalayan tan. Ay saan? Ngamen, addan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manen, Sebyaw. Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. Ala, gulpiak manen talakom Dorocha. Tapno saan kan amabanog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang ar-aramiden nyo, tatang. Isuad yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya ngamin ay ati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mat pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitan, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagaklaan tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang dagi a babae. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairaklat ta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Siya ka di lang, tagyan dito hotel. Wen. Sige. Panawan kan dito'y. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ije balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito hotel. Tas sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan tata. Dahil gayam, ti balayo.
Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ket siyak ti amana, anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer may. Di mo aya makita, anataerak? Ha? Kita ngamin ti rupak, Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada, pumintas ka no, agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige, agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi, Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Kwan, tata. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa ikuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, gusto day tantatang. Ituloy tayong ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kabsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Idi pa lang nga ibagbagak kan niya Roman nga agbakasyon kami ditoy. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin itilangam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan? Agkalaysa kaminto iti mabiit. Kasta? Inton bigat? Kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugaryo. Siya kon ti makaammo iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan ka naagawid? Dito ikan. Saanen? Amumaten ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay, ayatan nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayatan nak, Roman. Sige, panawan ka dito hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya ti agmay-may sa ditoy. Sige, panawan kan dito hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya ti agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na.
Kunak no maturog iti balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya. Uminom ta. At the red wine ko dita. Sige. Mabit lang Alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. Jak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalaysa ni Carla? Tasaan mo gayam nga ayatan? Kasla jak maitured. Nasaysayaat, no itatana sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kuha tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Ngagkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sana nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang. Ngam kasano ni Manang Estela? Isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan nakla ang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay nampunda ko ni di balayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Uwan ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, sa anak ko maanak kaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay tasaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Uwan, Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, tay kaayan-ayat. Anak, Anya ka diti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti naturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti irkon dito'y. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack na bin makontak ti cellphone na. Diyak man amaw. Diyak nasiputan tinapanan na. Rimwara di nagpakada. Nalabit at tiam muna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amoyo anapanan na, tata. Kayat ko asurutan. Ay, diyak amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wan ko ma, tata. No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd,
Ije karayan, wenno ije garden. Diyak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ije ilay, balasang ka, oh. Ang, madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endagis di makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaakpay lang. Agawid ak tulap ta inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Ha? Adda babae ang nakatukaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ha? Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangaasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgayam ng tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin na kung sinaktan ka. Ngam amo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatek. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay, ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela, Hindi nakarakupan. Kaputa at dan ti sa amamarikrik na. sika ti ay ayatek, Estela. Sika, kat awanin sa balipan. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti pa nagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy? Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Saan? Ngamin, ay ayaten nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itanti ay ayaten ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo.
Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am mo. Amam ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela Gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin a pagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taron ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak lata. Kat sorry ha. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan ko na, Lisa. Basta kayat ko laeng amakita kan maamam mo. Kan, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Oh, alangaro din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige. Agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay syudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pailaan ti piliyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat ta ti makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tayin may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni dyan syudad, inton bigat. Kayat kalaeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga,
Amaawis kan to inton kalay sami kan ni Roman. Kaya't kung adda kayon to kan ni Sally. Anya, Mapatganak ka di? sige. Bakit di na saan? Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaat no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lang ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayat nak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lang ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayat nak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta? Ngam idi nakagradwar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na kan ni Estela iti cellphone. Ngam, among kadi, Carla. Aging gaita, nilat ta Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akayan ayat ni Roman, kaslag tupak kan kuana ti langit kan daga. Anya? Carla, ibagak da ito'y kan ka. Masair ka man, ngam iso tipudno. Mabain launay ni Roman kan ni Papam. Gaputa iso tinang tulong kan kuana, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Iso nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta,
Matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak ta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigod nga ayuyang ta. Kailiw ko dahi ti aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin ni syudad. Ngam si kalat ta tilinaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiik, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka dingagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Iso ati napalabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ika gumakalipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyak. Kat maudin da ito'y apanagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiyak. No awandaan ang tulong kan ka,